Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari guhera tariki ya 9 z'uku kwezi kwa kabiri amavuriro yose y'amatorero ya Protestant mu Rwanda abujijwe gukorerwamo icyaha cyo gukuramo inda ku bushake. N'umwanzuro watangajwe kuri uyu wa kane nyuma y'inama yahuje amatorero n'abavugizi b'imiryango ya Gikristo ikorera mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sunta Kaboye. N'umwanzuro wasotse kuri uyu wa kane nyuma y'inama yahuje amatorero y'abaprotestant mu Rwanda n'abavugizi b'imiryango ya Gikristo ikorera mu Rwanda. Uyu mwanzuro uje ukurikira uwafashwe na Kiliziya Gatolika yo yamaganye iki cyemezo cyo gukuramo inda ku bushake kw'ikubitiro itegeko rikimara kujyaho. Abayobozi b'aya matorero bavuga ko uzarenga kuri aya mabwiriza azabihanirwa. Itangazo ryasohowe n'abagize inama y'abaprotestant mu Rwanda risobanura ko umwanzuro wo kubuza amavuriro yabo igikorwa cyo gukuriramo inda ku bushake wafashwe nyuma yo gusanga iki kibazo kimaze gufata indi ntera mu muryango nyarwanda. Musenyeri Karimba Gerede, umuvugizi wungirije wa Seperi ari nawe uvugira itorero ry'Abangirikane ry'u Rwanda Diocese ya Shyogwe, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko barangajwe imbere n'ukwemera. Kuri etike ya Protestant twemera yuko ubuzima butangira umwana agisamwa. Iyo rero habayeho kwenterompa kuvanaho ubuzima cyane cyane ku bushake nta yindi mpamvu ikomeye ihari, icyo gihe tuba dukoze icyaha. Ijambo ry'Imana rero nk'abaprotestant turihagazeho cyane, niyo mpamvu twavuze ko ibyo gukuramo inda ku bushake muri za institution zacu z'ubuvuzi temewe na gatoya. Musenyeri Karimba yumvikanisha ko impamvu bemera yatuma umugore akurirwamo inda ari igihe byemejwe n'abaganga ko kuyikuramo ari ugutabara ubuzima bw'umubyeyi. Kuri we indi mpamvu yakwikirwa n'igihano. Abaprotestant turi benshi, dufite za hopital, dufite za centre de santé, urumva, ariko aho ngaho mu mahopitale yacu n'abadokiteri bahari n'abainfirmiere ubwo twababwiye bose bagomba kubahiriza icyifuzo cy'itorero aho bakora. Ubwo rero kuva ubu ngubu iriya nama twakoze bitangaje, ubwo bihita bijya mu bikorwa byanze bikunze. Uzabirengaho nyine azahanwa. Iki cyemezo cyafashwe n'amatorero y'abaprotestant mu Rwanda kije gukurikira icyafashwe na Kiliziya Gatolika, nayo yavuze kuva mu ntangiriro ko itemereye ingingo kuko iciye ukubiri n'ukwemera kwayo. Kiliziya Gatolika yo yerekaho ko no mu mavuriro yayo hatemewe uburyo bwo kuboneza urubyaro usibye gusa ubwa kamere. Imvugo z'aya matorero zinyuranije n'ibyo leta y'u Rwanda yashyize mu itegeko yo kwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 itegeko rigenga ibyaha n'ibihano. Muri iryo tegeko mu ngingo ya 123 rivuga ko umuntu wese wikuyemo inda aba akoze icyaha, gusa nanone hari ibyiciro byemerewe kuba byakurwamo inda. Ingingo ya 125 y'iryo tegeko iteganya ko nta buryozwa cyaha mu gihe uwakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba inda yarayitewe n'ubafitanye isano rya hafi kugera ku gisanira cya kabiri, ndetse no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana twite, kandi ko bigomba gukorwa na muganga wemewe na leta. Dr. Aphrodis Kagaba uyobora umuryango uranira ubuzima HDI avuga ko ingingo aba banyamatorero bafashe birengagije ko abagore bangiwe gukuramo inda mu buryo bwiza bazikuramo bihishe. Icyo bibagirwa nuko mu by'ukuri kubyanga ntabwo bibuza wa mukobwa cyangwa umugore ko abikora, ahubwo abikora nabi bikamuhitana. Aragenda ayikuremo, ahubwo ayikuremo nabi imuhitane, bigira n'izindi ngaruka ku buzima zikomeye cyane kurusha kuba wamuha serivisi. Icyo dukora ni ukomeza kubakangurira no kwigisha baba abagore n'abakobwa kugira ngo bamenye wenda aho bashaka ko bakora serivisi, ariko no gukomeza kuganira n'abihaye Imana kugira ngo turebe niba koko bashaka kubyumva ko ni ugutanga serivisi z'ubuvuzi, ni ugutanga serivisi zo kubungabunga ubuzima. Dr. Kagaba avuga ko kugeza ubu amavuriro y'abihaye Imana hafi ya yose adatanga iyi serivisi. Kugeza ubu imiryango iharanira ko aba bakobwa bajya bakuramo inda mu gihe bafite impamvu zumvikana bakora n'amavuriro ya leta ndetse n'ayigenga. Muganga Kagaba akavuga ko uko aya mavuriro ava muri ibi bikorwa ari menshi bigira ingaruka ku bifuza izi serivisi. Ingaruka ziri cyane cyane kuri bwa buzima bwa mukobwa cyangwa umugore. Dukomeza kurushaho kubona ababikora mu buryo butanoze, tukaba twagira abagore n'abakobwa bapfa kubera gukuramo inda mu buryo butanoze bubangamira ubuzima bwabo. Hari ingaruka zijyanye no kuba bagira indwara zikurikiraho, cyangwa se ugasanga bamwe bakuyemo no kuba ubugumba, ariko cyane cyane biba biduhangayikishije n'iza mpfu zishobora guturuka gukuramo inda mu buryo butanoze. Abahagarara amatorero n'abavugizi b'imiryango ya Gikristo 25 nibo bashyize umukono kuri iri tangazo.
aya matorero avuga ko bakorera hirya no hino mu gihugu ku buryo bafite amavuriro ageze kuri 40% yari mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku makuru ajyanye n'amatorero mu Rwanda, itorero ry'Abangirikane rimaze gusohora itangazo rivuga ko bababajwe n'icyemezo cy'itorero ry'Abangirikane mu Bwongereza cyemera gushyingira abaryamana bahuje ibitsina. Itangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Laurent Mbanda uyobora itorero ry'Abangirikane mu Rwanda, rivuga ko iki cyemezo cy'itorero ry'Abangirikane ry'Ubwongereza kije gisanze hari utundi tuntu tumwe na tumwe basanze batumvikanaho kandi ko bishobora gutuma bacana umubano. Itorero ry'Abangirikane muri Uganda naryo ryatangaje ko ritemera icyemezo cy'itorero ry'Ubwongereza. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'uko banki y'abaturage mu Rwanda yihuje na banki ya KCB Rwanda, KCB bivuze Kenya Commercial Bank, bamwe mu baturage barinubira serivisi z'iyo banki nshya zo kutabasha kubitsa no kubikuza amafaranga bikomeje kubadindiza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tuyishime Gloria uri mu ntara y'Uburengerazuba. Intandaro y'iki kibazo yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka ushize wa 2022 ubwo banki ya KCB Bank Rwanda Limited yaguraga banki y'abaturage kabone nayo yabaye umunyamigabane mukuru. Byahise biba banki imwe yitwa BPR Bank Rwanda Public Limited Company. Serivisi zatangwaga muri aya mabanki yombi zakomeje gutangwa nk'uko bisanzwe, gusa kuri ubu hashize ukwezi abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage hirya no hino mu gihugu batabasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yabo nk'imwe muri serivisi z'ibanze zikenerwa muri banki iyo ari yo yose. Ibi bigaragazwa na bamwe mu baturage twasanze kuri banki y'abaturage ishami rya Rubavu batonze umurongo muremure bamazeho umwanya munini, na bamwe bicariye hanze basabwe gutegereza ngo serivisi zo kubikuza no kubitsa zikunde. Twasanze kandi hamwe mu habikurizwa amafaranga hazwi nka gishe mu rurimi rw'igifaransa hatari gukoreshwa. Aba ni bamwe Ijwi ry'Amerika ryaganirije, baravuga ingaruka izi serivisi mbi za banki bakoresha ziri kubagiraho. Biragaragara ko bitarajya ku murongo neza, kuko byinshi gahunda n'ubanga amafaranga mba njyanye nanjye hari abandi bantu mba ngomba kuyaha, abahinzi batuzaniye umusaruro bumva ko iyo bibaye ngombwa ko dukererwa nabo tuba turi kubicira gahunda ko dusanga bategereje barambiwe. Urumva rero igenda gakeya kandi hari hashize kuva ku itariki 20 kuri 23 ndumva hari amaze iminsi badakora. Urumva hari n'abantu benshi bashaka serivisi, byafashe umwanya munini. Njye ku kazi none ubu ngubu ndashaka kugira ngo babwire ko zanakererewe nabo simbizi ko mbona amafaranga kuko nuko nayanyategeye mu tike nyine. Ubu nyine no kubabwira ko nzaze ejo abatelefona abasobanurira nyine kuko nabasobanuriye nababwiye aho ndi ko nza kuza nakererewe abantu ngo ntabwo bari bigishwa sana kubigishaho nyine urabona ko ibibazo. Iki kibazo ntabwo giherereye ku ishami rya Rubavu twasanze aba baturage gusa, ahubwo no mu mujyi wa Kigali ku mashami atandukanye gikomeje kuba imbogamizi nk'uko uyu muturage dusanze ku ishami rya Gakinjiro mu karere ka Gasabo abivuga. Nk'ubu ngubu ngewe mu cyumweru cyashize hari sheke yavaga muri GT Bank, abanyishyuye bakoresha GT Bank yagombaga kuvayo ajya kuri konti yanjye iri muri Populaire, na n'uyu munsi ntabwo ndayabona. Sinanasubirayo kandi mumbwire kampani yanyishyuye ati nimuhindure konti muyashyire kuri iyi, ntibyashoboka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ikibazo pe, ni ikibazo gikomeye. Barebe niba bishoboka cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge, ariko iyi serivisi yabo rwose ntabwo itunogeye. Nta kuntu umuntu yamara na sheke ibyumweru 2 itararutirwa. Iki kibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe n'Uwimana utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kuntu serivisi zabo ziri kugenda gake, bakubwira ko ari network ziri kugenda gake, uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye. No gutegereza nyine nk'utegereza Mesiya, dore ko batubwiye ko ari uzatinda. Biri gutinda cyane, biri kugenda gake. Urumva niba ujyanye amafaranga yawe uyabikije ariko wajya kuyasaba ntuyabone, ni ibintu bibi cyane, birababaza nawe kandi byakubabaza. Urumva niba ushyize amafaranga wajya kuyasaba ntibayaguhe, ubutaha nawe wajyanayo. Abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage mu Rwanda bakomeje gusaba ko hakorwa amavugururwa ku mitangire ya serivisi kugira ngo imirimo bakora ikomeze ibanogere.
yego nicyo twakwifuza byo haramutse habonetse uburyo bikosoka bikajya ku murongo nk'uko byari bisanzwe byarushaho kuba byiza. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo popireri ifite no kugira ngo ubone amafaranga ubu ngubu ntibishoboka kereka uje kubikuza kuri Gishi ariko transfer iturutse mu yindi banki iza kuri konti yawe iri muri popireri ntabwo bikunda. Systeme yanze, systeme ntirakunda. Nk'ubu amafaranga umuntu yakaba yarayafashe yarayacuruje neba nukemura ibibazo yarabikemuye ariko kugeza ubu ntituze ngo bizakemuka ryari. Badufashe batubwire ngo wenda mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 3 ariko nabyo biduteje igihombo. Mudufashe mudukorere ubuvugizi. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi banki ngo bugire icyo buvuga ku kibazo cy'abo baturage ntibyadukundira. Gusa itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu ivuga ko serivisi za banki y'abaturage zadindijwe n'uko habaye ivugururwa ry'ikoranabuhanga risanzwe ikoresha ryo guhuza banki ebyiri arizo KCB na banki y'abaturage. Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeza imenyesha abaturarwanda by'umwihariko abakoresha banki y'abaturage kwikurikiranira hafi ivugururwa n'ibibazo byatewe naryo, ikizeza umutekano ababitsa amafaranga muri iyi banki y'abaturage yashinzwe mu 1925 imaze imyaka irenga 45 yose ikora kandi ni nayo banki igera mu bice byinshi by'igihugu. Mu mpera za Kamena 2020 yari ifite imari shingiro irengaho gato miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Nyuma yaho mu ruzi rwa Rusizi ku ruhande rw'u Burundi hatoraguriwe imirambo 22 kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, abanyekongo batuye mu kibaya cya Rusizi bavuga ko nta bantu babuze. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru. Nyuma yaho bamwe mu baturage bo mu ntara y'Ibitoki iri mu burengerazuba bw'u Burundi batangarije yuko bamaze iminsi batoragura ibiziga mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi runyura mu Burundi na Kongo ndetse no mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryagendereye bimwe mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo nka Sange, Mutarure, Bwegera na Gadogota ndetse na Ruvungi bihana urubi n'intara y'Ibitoki. Maze tuganira na bamwe mu baturage bakorera imirimo yabo ku ruzi rwa Rusizi. Mutebutsi Patrick ni umuturage wo kubwegera akorera imirimo y'ubworozi ku ruzi rwa Rusizi ahitwa mu Isango na Kigazura. Avuga ko nta mirambo barabona aho birirwa kuri urwo ruzi. Kabari imigumbugumbo babonye ingogo z'ibitoki zitwarwa na Rusizi yuzuye, ariko ntibabeshe ngo nabiva Kongo ntabiva Kongo, kuko inyura mu Rusizi twese ruri hagati tuba twarayibonye. Mu gihe tutayibonye ntacyo twoshinja ngo tubihamye ngo yarabone ngo hanyuze imirambo kandi ntayo twabonye. Kandi muragira ku Rusizi buri gihe inka niho zinywa buri munsi waremwe n'Imana. Nta munsi rirenga inka zisanyoye Rusizi, ariko nta murambo turumva ngo watambutse mu mazi. Kaba mwaka ushize niho habuze abantu babiri bishwe n'amazi. Byamungu Etienne wakorera imirimo y'ubuhinzi ku nkengero za Rusizi ahitwa Katogota mu Rusizi. Oya imirambo sindabumenya ko ntarabona sinagafata ngo mirambo atandabona. Ivyo abaturage bo mu Rugombo na mu Cibitoke bavuga ko hari mirambo babona, mwe murayibona? Oya ntaturabona. Usanga nyine inatambuka ko ngo gatamutuma tumaze kuhava. Cyo ugasanga nyine irengana ku ngamba y'u Burundi yakungo mu Kongo ntayo. Aha muri iki kibaya cya Rusizi akunda kuvuga ishimutwa ry'abantu bagacunguzwa amafaranga ndetse akavugwa n'imfu z'abantu bitwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abatuye iki kibaya bahakana yuko nta bantu babo bitwa bakajugunya mu ruzi rwa Rusizi. Nije imbere Richard ni umwami wo mu kibaya cya Rusizi yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko amakuru y'imirambo abaturage mu Cibitoke bamaze iminsi batoragura mu Rusizi ibo ntayo barabona ku ruhande rwa Kongo. Twebwe mu bice dutwara hano muri sheferi ya Plaine de la Ruzizi nta kiziga na kimwe tumaze kubona cyangwa se abaturage bamaze kutubwira ngo babonye ikiziga ahantu runaka ku ruhande cyangwa se mu ruzi rwa Rusizi. Nta munsi n'umwe abaturage baje kutubwira ngo hari ico babonye, hari muryango n'umwe maze waje kutubwira ngo wabuze umuntu satse ngo yatwawe n'uruzi. Gusa nungo biruko bamwe mu Barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo twasanze mu nkambi y'agateganyo ya Sange bemeza yuko hari bagenzi babo baguye muri Rusizi baje gushaka ubuhungiro muri iki gihugu. Byukusenge Anita twamusanze muri Sange yavuye mu ntara ya Bubanza ari gusaba ubuhungiro. Yemeza yuko bagenzi be bari kumwe batwawe na Rusizi. Jewe nka jewe abo twazananye twari bane twarokotse turi babiri.